kubor nakaslem jong unong san Hima. Kalong kasngi kabasa jikin mau ya kilong kami jong kasnong Umroi laban saru baru ya kasnong hibarok kawai hakaba kilong kami jong kani kasnong lingba ka yaranti lang village organization kelapelong ya kejing rakhi kaba ipo iping haka jing dap lai senam lenter jing ya lenti na 12 dang menseng ya ki ken hon yarap daladi ani kita ki self help group kumalong menta kidon khatwetli ki self help group ki bahap hapo ka jikmi jong ka village organization kibla trishat ham mendiang halaki jongi kijat daka baseng kijat kam paper kibanla ban kintiu ya kayo kakot jong kayi kasem bar kasnong ka thau hi barok away hakani kasingi rakhi lawan banedan benta da MLA ka Umroi wa George Bilingdo kumo kongsan hakajing sakhilang jung ba shanlang lingdo Chief Operating Officer ka Meghalaya State Rural Livelihood Society Dr. N Uttam Singh Head of Department Social Science, ICAR Umyam, kakong Eliza C. Simle, naka KVK, Ribhoy, Matkiway. Habakran na kanikasingi, uba George Ulapan Pao, bahakis nem arajar khatnriw, arajar khatnyo, kidan tang kumbah nyawla ni Pratli ki self-help group, hapo ka Thaiñ Umroi. Ndritang hapo kini kindat senem, minta ka Jingdon ki self-help group, lade pan register ilade, kidan hado kumbah praspa hendup kandai tili, but kidan kumba san po arli ki bapa register but kidan hadu kumba deploy li ki village organization Kong pila wani tu kendiat sipangan ke program bapi pelong mata sini. Dia kan ka program ka ba ngila pendang ka BO ka village organization. Akan ka BO di dalam way group. Dia kan ka yung pendang tang way group itu kan ka sini ka bang nomor ba kidan ki group ki bala tre ba kijat ki ba per ka ban shna ki jingdon ban shna ki sinte ban shna asha ni kai pa to. Kita ni kwa kan ka sini ban pen imo ya kita kisap ki ba ki la yo bagi laptre ki kwa bakin pau kin chiki wero lengba kan ka yo ka man ka sni Pila wani tu kum ki tiar ne ki jingsna ki ba ki nak yang ki grup ki kan me. Te hangne kidan khatwai tili ki dukan te kidan ki kawai ki grup ka ba shnai ki ban shet ki jimbam hakisi te kidan ro ki ba shnai ki fusi te kidan ki grup ki ba shna asha ki ba kum ocean ride ro ba ki rep hi ki wandi ki yoma te kidan ro ki grup ki ba shet ki jimbam kum ki nam ki jimbam tu jam-jam ki tenme ke bat kidan shipon ki tiar ki ba ki dan ro ki member grup ki basu ikimas ta hale ba ka ka grup ka ba ni dan hadu minta mo ka jingyo to ni shipon ba mo ningkong ni shwa ka training bat hadin ka training ning sande e kan ka kam bat ngai I minta ba ki la urlong shisha he tenga kirman ska mahat nang ni shakmat nang ba ki ni ki jing yo training mo yen sa mang la shishu ban Kiew ya ka roi ka party ni shna ka jing ini keski ban kumno ya pilala ban penolong ya ke bapitmu mangila ban I ya kumni ki bapiase ya ki sap ki pong yupi bapiase ya kita ki jingtumu ban ki kam bapitre ban pen I perthei seal of work ka bangyong bande madan ban pen I madan ban pen I perthei ya ki kam ki ba pilale ya ki jingtumu ki jongpi ban persyang ban yeng jong ki kijat ban ka jokopor athong ka bakraw na ka bentak NRLM na ni National Rural Livelihood Mission ka bangiong bangin rat din kong ka jingdon ay kublay ya ki porlok ibuan na kilap tay kubor bakin ra ya ni kasur bakin ra ya ka bajia hasnong jogi siya ka perthei ba Umroi sa ban saru kamdei shu ka banang sadi bang yum kilok kubi kum kilong yeng longsam hangni hasnong ngiru ngala banle ya ka ba kiwi kile bang inang donru kata kalat kelenti banang kampen bahasa syu syahmat bagani kesni mo kesni sa dak jin kemau har ni kesno ko bi e jungi hak tin parengi ong ka red letter D kesni ka ban sa jin kemau korban magdi kesni ka ba fi ko bi o
barok ke SG pilai mi pertai boros katu tanggi training program boros katu tang meeting pramopi boros katu tang banyak perkhan ngai hangni pat kumbong ba salam mane ikpilanti ba pinang le man kapor ya kini kijai program bat kiwe patru KCG hangni hapok berumbang blok kejungi hapol bang sedang baniyai aduh sedang arja khandrio arja khanyo yang tang nyo pratili ki baim teng slot swai no don meeting borobor pisam poi slamban pentre nama kumsing blok mencoba kalah het palat bandang daw cuka jing het cuka blok kalau bampor bahaya KCG makin khe ndai nado arja khanyo ni sedang banyakren bat i basan lang bat hunhun nomor office yang ngaba jung i bersyal lomar persyak ngaba ngapai jaga job card kum join mission director mai kum CEO ni je kedu barobor Mengetahui belum mana kepisah job card ke film kumu banginon ra sya tu kepisah ke fitre belaski banginon ra sya ke SG kata sipau kan arhajar ke pio sisnam na ke job card kumu ke tu kepisah gila ban kan show ndiat soi banwan ra sya ke self help group ban inda lakhen ha ke kot mi daki post pak klur amar tanggap bible la NRJS ke bangi perlu har jela kepot kalau poi sya ka pras pak klur sisna pras pak klur kalau datang si poa nak kata ke rum sya ke SG jungiru namun ars pak klur kalau dan lupa hakti jumpi barhangnya sedang ada idoni ramai sedang buron dah bikainya kami bola NRJS kebawan hangni nada si poa nak kata pipen rum sya ke SG tang tak ke SG jungi kila yang baik kamaha klem dan guru nu kejiram na baru kan kudu nu bajingan nasa daw isong self help yarap daladi yaladi ngal kepisah kalau apa lupa akti jupi kisimot ki babon ikan yala harmi gisi kat menginang yang mentah na gitu ke new pratli ki group ki bangi sedang mentah pitip midon praspa hendro pau khandai tli ki SG ki bodon hangni hapok ko barembong pa hendro khandai ki ba register klempat register sanfuar kamu sedang kan lu ngilap kot syaka siajar teligi SG barkandai ke blok ke babon SG tam haka setiap blok nata kadau gumbong bahasa lang mana kajian saya dekat ke bodong ka nagalang jungi ki nomi khmat nagalang jungi kum ki officer sarkar kham tam nagalang jumpi kum ki lokumi bal ki VO ngila Q step mensya ngimdon VO Nunta iron reflight lagi VO kibala register. Ban kani baro kadang longtang dajing sedang. Ngimtip sepang kayo marketing. Ngidon ocean rai, ngidon using, ngidon somenken, ngidon gijur. Bandi pat kumno ngimde. Kayo ujungi pilai ihi, kayo umroi kanang mi kisi nang red. Anang tam kayo berumbang, nalai siyo berumbang pat tang jakasyong rumdan. Ndagi kali di kispak tali di hajar tali ki baya surum sanai. Kayo kadong. Hangni hajar jungi. Andre impala bersutu pat kumno bangin nyat di mar jungi sayo. Kata ko wi start kaba pipin happen yang perkara. Kaba bangin sutu ya kepisah. Nei kanwa. Capital bohong doktor utamanya capital. Kepisah. Bangin seng, bangin penhe, bangin peniar. Bangin dong good quality products kamu Kimar ki babah. Kamla belong bangin dia marput. Kamla belong bangin dia rusing balayong, bonglong shoot. Kamla belong bangin dia ki sembah ki bami. Kini ki babah tam hapring jumi. Nangta bangin yo pan kajing talenti kajing sutu kabangi on ka facilitation and guidance makin don ki ban sutu ini ya ke ka bangi la ban le kabor ka syam hangi kadni play enteng play mendali bun ngam itu syu di prasnong play thabak ni marswan na yeng buki mensyuada dapat meeting tentang terjauh ya mi ka sia siliang laiwan ki officer room lai mo hasyong ngapau ndrei mata ngadu basyut ibniat Nado ba niyang pelong meeting wala silom, mo?
Nah, pada grup untuk lelai sepangi itu di training nak long serman, mau tu tema yang nak yuk kijat tat, mau jumlin. Boleh, nama hang tu kawan kabur. Yang empowerment, hak terpering yang pen kubur. Boleh yang pen kubur long tu ni. Wafin keren, wafin peni kesor. Wafin dan kita kaji sungtu haladi ba ngam dei beri. Ngam dei betul, ngam dei tak mengapa syak kerja. Penilai syong para dekat pelai sutu, pelai rum lai wei siwi pelai. Oh itai hukum na, Ikai kau bahatam melale itai ni anang lang. Berkam tamme berpin kenal you pelai apa sedang kat apa kau. Kini belum kiki. Ban kini kebengis dah. Kasyong hak tipat jumpi kumno bapin dalam ti syakama. Years. Today also we are deficit. Food grain production. Not only food grain production, oilseed production, pulses production, meat production, milk production, fish production, egg production. In all these agricultural commodities, we have been deficit since years. And many organizations, many central and state government organizations and the other stakeholders are trying to cope up this gap. What I mean to say is, we are requiring more than our production. However, very fortunately in this state, sir, we are surplus in fruit and vegetables. So that is good part. And today's date also, according to the data of 2017-18, Ministry of Agriculture, the state is surplus with fruit and vegetable. And why should not we take the advantage of this surplus commodity? And that food grain part and other commodities will be taken care of course. According to Indian Council of Medical Research, one person should eat 175.2 kg of food grain per head per annum. And now we are not able to get that much amount. So that is different part. I am not going to discuss that part in detail. So sir, what I mean to say is, this particular two commodities, fruit and vegetables, and whatever I have gone through this, products here, and most of the products are byproduct of fruit and vegetables. Let it be your pickle, let it be your mushroom, let it be your say meat product, paneer, or whatever is there. So these are all mostly product of fruit and vegetable, excepting the milk part. So since our major activity are confining in fruit and vegetables, we have to focus where are our lacunas. What are the things we can do? Before you see the possibilities, first let us find out the problems faced by the self-help groups. So sir, according to our literature and physical research we have performed, most of the self-help groups in the entire region, in the entire country in fact, are tending to fail many a times. They are not able to sustain. So why they are not able to sustain is, there are many problems, but out of those problems, the most common but very important and major are lack of knowledge of marketing strategy, number one. Number two, lack of capital, finance. Number three, lack of proper infrastructure. And number four, lack of good quality production of good quality things. And fourthly, say lack of facilitator support, lacking of guidance. So many a times what happens is that one problem comes in our group, self-help group. Then what do you call in English, avenue missing. Whom to approach, how to approach, to whom I should consult to get the right information. These things are happening. So in that case, you have to list down
these things. Thì ngày in đi bà don shibon ki products mo bà phila ya pen kre ki bà phila ya ayu na po ka group thì kalong siya ka ba ay mensim ba ni i kini namal mensyong no ngi na po kivikiru namal ba ni nado ba sedang ni kiviki kay minta ka don kumba khat krasnem thì bakala don hangni ha po ru bhai mo thì ngày là đi rồi ngala don hang teh po kiviki menta la khat sam snem ngala tre hang ni thì hilala ban le shi bun ki program no ban ai ki training program ham tam bai de ki self help group thì hang ni po laban saruru ngala juan ai teng hi ki training hi thì menta si mga ui kum ni rong ngai tanat rong ba phi mo hilaya progress rong hilaya yung in te ki shenrai na ta ki ashar mo ki bun ki processing ang ta pila yashna ki we ki jingshna pila than jing than ti ki don ki bay rep ru mo mga shi ni bun ki bay rep lang to para group ki shi rep ta self help group ti ki shi di ki so ane ki jhur ki ni mo na ki group ti kalong shisha ki ka pa itna ti bat kumbang alatip ba mo hayo jingtip ba ka sin baningkong ba pila ipalong kini Tim doni kan hi ban ong tangkata hi shukit bok epi baro mo ba kani kasi kanong kabayay ben ba kunjuru ba pinang ya Kiew shutrang ni ka ikam jong pi ba pi atre ba ni na kivikiru ni kloy ban ya snok tilang ban namanta kini ki Jingdon kam jong ki self help group mo ki hakiliang khantam kiliang ki training ki tay aku murang basnong ngadap da kajing sarong habang i bagi long tebe ijangi haki por ki bamen shwa kimlong kumne kumba pi menta nre hakane ka step ngadap da kajing kuman ba kajing sarong hakariam ka be hakikam ki jing tere kilalong tebe itanak ban pe bag ngada kerman skan bakane ke jing tumu habak piang halak ke kijang hak Jingdon rekat lem kijang ni bag kini ki reurang ba di officers buat unang yalam unang di tempat kanlong ke bejau akerman bag ngada kerpa bangini ai mensim lang ya kini ki grup bagi nang ki syakmat pasyafram hakani kapor ka pamenta nakaliang kajonga kumu nang yalam jo kasnang ngada kentu ngada ken pham om tami ka grup kapalam peni menta ndai kidon bur ki grup hane po snong laban soro bagade kade ka sil jam ka banongkong ndai kat ni ke ibu ke ipe nah kerman begitu ke grup di mana dia nu kenjabut lem ya kena kesenjam hak apa kena ke grup joki kelas sedang ban mi syakma lakwa ban pen mau ya pi bakum kane gesngi yim dai ban pelong tang sisen kum kane gesngi sales day mo ni de ban pelong nagila alay man la kabanay mo kumbalong meeting jong ka BO kandon sundon ka ni ka sales day nang tatlagat sales day ngi khamno arbaje nani kat bakhiarai lai baje sa baje nang tangi shong meeting jong ka BO ngi khanya dia artat kat no ngi yo kat no ngi yami te ko umroi le ni mo kadi kisnong balong khamlong sar na pdeng gini ki Thaiñ ri bhoi bro ko wai kadi ka center mo te shimya kani kabu sabakadon bro ke airport angni hajan jongpi lada kani ke airport kayat bha ngange ke kamai keji jongpi ru kinang yat bha susu te long ki pen kre long ki pen kre ba phila ban penhe ya kayo anda kani ka airport jongi ka trikam bha te kimar jongi kumbongi rang ba snong ngila itnat kila shai kila krit mo kila bet bha tang badang don susu
namar ngi hap target ya ki customer ki beper ki customer ki ban baher hi hapo airplane kadai ka pisar ro bakham he te kamar baki wat ro kadai kamar bakham plaktip hinai oh nena mut kamar ka ba manga bat phi nginum tre re ban thiet ndai maki pat kin thiet tingi hap target ko mi kita ki customer ro ti ka training jongi ka skill jongi bat penbyang ye kata hangni ICR jong phi kani ka agri business incubator jong Dr. Kadirwel ulong welcome ye phi ban ai training ye phi namar phi hangni ban ri jing ring am thrai rang ba snong dang sha su re nya man ri snyang ni ndai tik phirang la ban le business har snyang bar khad menta ngia be hapo dalam school menta ba covid ba school te biang ni ndai dalam school lang ni hasor ni hang ni ki kapsor jong ni ru nilai be ban bam lagi jing bam bak toloi ne mat song tipin but marndan por nya tingi shit bam ini ki do yung frozen meat ne itu sausage ne uni hang ni ha ICR lada phidon ka do 10 kilo jong phi do snyang jong phi phira hang te ha ICR un penteliat un pensna sausage phi un hikai phi rum dei tam un penteliat un hikai phi kumno bansna mar bathit kini machine gidong barem andrei phi siu yu utang ka bai pendon kam yang tu machine philala bandi do style do plastik kan ndei besna plastik besna do senyang ni tambalong ka bane slam ka bakloi ban ladep simikuk yang mo ladep shat lupa menu mala ka do asan do siar ka do asan senyang do asan masri tang do masri utre ban le tidak pinang on lupa tab lang do senyang do tip khrul nên thì kata đây chính start dong phi thì bạn ông mà không đi cái on official ni mà có đi quát mà nia tray bat ka kivike mundei tang hang ni ha boilem bang handrai ha kiwei ki district ru ki ba pet da ka agriculture department nia tray rengkat bat ka kivike bat ki atama bat kiwei ru ban penroi susu ya ki kam khamai khaji jong ki sah group namar bale nakaliang ka MSLS Jingdon ki technical staff tingi hap hi ban shania ha ki scientist bat ki officers jong ki KVK ICR nak banta ki training bat penhe ya ka kam kamai kaji ni garap kadiang jong phi Dr. N Uttam Singh head of department jong social science ngampat datip ha kani ka department ka le ayu dengarang sukli ki ki benta ba kani ka department ka la ban yatre bat ki tenhun ki jongi tu ong la don sibun ha ki bala ban le lagi dei ki lat ban wat benia ya ki jinge jong ki nongrep ha bedei bat ka rep karyang jong ki ka tre ta ka jong ki bedei bat ka rep karyang ka ri jingri kila ban wat benia bat ban ai pi ki suggestion bat recommendation bat penhe kita ki kam ki jam ki jong ki tingi ai kuble yu ba nginget ba ka Jingdon jong mentang si kan pen pei phang yu ba ula ban trei shu na ka benta ka Jingroi jingsan jong phi kham tam ki group ki bahap hakani ki balong ki paramarjan jong kai sia